Coitel 360 ki through the koi wish tawjari Ningol Chakouba la pasti koi mabung mapagi mari hena chechana bo resuna madi tangdu leita da ba punchi maka charang na ba punchi maka hoji hoji se leiri masi Ningol Chakouba yamna chawo festival koi ki festival sina la pada apha ba ngata tangdu leita ba lamda mama bo resunu nushina ba mabung pagi nushina bo resunu henkata suno hena thamse thank you Higher the Koisa Harald Dura, Nuaidura, Nuaridura, Habigi, Yamna Chamuna bus tasty Uiko, do Targaso, La Ibanina, Tungisi, Okogi, Awaba Mamsical to Oga Kosumba, Lebakiova, Festival Lak, Basidadi, Yunda, Kogi, Laiba, and the Chilina Mams, Nuxichanana, the Gibungsina, Ichan, Hey, put me at the boat or Tarabas, Nuxina Buloiner, the Bungichan, Gibungichan, and Netra, Lane Minaris and Nushina, another Mato in a Mampuna. How about the Vakandana God? The give a peggy Kahatare, the Kinata Obajo, the Vakandana, Punanushin, and a chapter Hamaton was Jamina Siduga. Jamina say have Dido Mayam than Yum than Nico. Aduga Ningol Chakouba di a peggy Diwali High Tare or Diwalina Lakoda, Manipuda Ladiba, Ningol sing at the Gi, Mayam says Tanduletana, Igna Chigna, Santi Leveleba, Ama Super Asano Haina Haining. Mayamda mak pulap na nungai minerse haidi pulap Ningol Chakouba na lakpasida pulap oina nungai minerse. Thank you. Coitel 360 gi site tagi laibak Mayamda maroi na Ningol oi bisinda Ningol Chakouba na lakpaga mangoi na Yaipa Bausel Pizari hen hena Chakouba nungai ba Yaipa ba oi minerse haina ai gi site tagi wish tawzari and then Coitel 360 so Mayam gi seba matam Queen's hang na tawbang ngambiyo haina wish tawzari. Thank you. Stu ga chungel, why is Kabira? Thank you.